ko whamalmalu atu he talamalu e whanua lotu pe mai ako. Ka tā ke whahoko atu he tau polokalama pe mei he te fua whaiwhio alo au i he kaweinga ko e tatalanga e repa alo au ko e tau wakai ki he tui mo e sainisi. Ka ki mua ia ko to mua watu a e whakatapu ki a whio a e ka e ha mai a e tau otua ko e kamai mo e alo mo e lau maare maani oni i he universi pia mo e wheitu ko toa pe tau kau whawhetai ai. Watu whoke ku whapapa ki he hau e whanua mei tau mua me he olo waha pe ki he ongo apa e hau pia mo e mo heofo ka maa whoke haa tala whare ha maafu mo ngai haa ko toa pe u whawhatapua he pangai o i tuikana polu pia mo ngai laine watu e ko whatapu ki e kere tubua e whanuani matakari nana wala ko whaoha atu me ai pe mei kenpela me mananga kenpela pia o ko talitali e rei ai whaafe ki e aoni Joe Fifita pe loa elo au ko e wafilo sika pe ko talitali e rei ai kaha koto ape o ku mea mai ke polokalama koe ni pe ko whaapapa atu ke ka hene princesi la tu whipeka tu au ne mai mo a koe ni ka ma ai kautau i whanua au ka atuanga mo la tu ke kenpelani ka ma e whare amatapure pe pe he ki e kainga tonga kenpelani mo na tolu na mea mai ni me ngai wheitu ko whata po te whoki ki he talawhika o lahi o tonga ke Australiani o kune kenpelani ke Kristu i halangie pia o ko atu ai ko whaapapa ki he paremia o tonga ma kautake o tonga pe he ke paremia e whanua koe ni pe mo tonga ko tau salo mo e vorangi ka e take whahoko atu ai polokalama koe ni te fuawhaifio alo au ko e matatalanga e ni he repa alo au i he kaweinga ko e hoko atu e matatalanga pe mo wawhilo sika i he tui mo e sainisi. Ka ki mua ke mahoko atu ke ai e wawhilo sika ko taitali lei koe ke tau polokalama pa ko lawe koe i sene. Whaenga mua o ki tala noa no pe ko i heni a seriani sene pia ke konga uloa ki ia ko konga wako whaampe ke tala noa mai ki e tuunga wao ke ai ho whatotolo maasta i tonga i he rational studies pe koe waa ko ia o e ako ki e filosofia lo si ka sai nisi pia mo e wawanga mo whakau katoa ngai me whakau mo e atamai. Ka te utuko at ka te koe e Joe ke kamata mai malo. Joe ke ongo mai pe? Malo kapito. Utomo atu pe ai whakamaro mo whawhetai ki he kamahewani he tahui hā mo tahui malu. Tawa o sia mai mo menikoni pa o atu e pe ai whakatapu ki he kenga he whakatapu pe o ku whakatapu atu ni he whareka mai na wo au
kai ata mo mo tama kinti whangamari ke whaki whakatala noa o whakawaki pe mai kawenga koe o ko whato mai Professor Powell me whakatata noa kia o whakawaki mai ki wako oko mo luk ko whakawaki pe mo kawenga koe o whai ai manako ki hono whekum ke te lahange ilo ai a koe malai o filosofia o lotu kai i he whanau tama ko ia o tawhaki ki he tui. Kau maa e sai ni sipe ko ia i loa a ngā mahedi ko e faith pa mo e visa. Ko tui mahalo ko ke sola ki ha ki mo tolo mea mai ko kaweinga i loa na lahe no tālanga ai. Mei he ngahi tau kohiri koa o mai ke lotongan. Pe au alu ke te lahi anga no tālanga i, alu ke te lahi anga no tipeiti lahi ngai whakatala noa. Kai o mai ngai whikumi lahi o ku mapuna hake ngahi ilo fo au i he malai koe ni. Kai e hange koe whakaholau lawe e Paufisana e osi atu o tiha piha no whahapa o kalama tamarikini malai koe ni ka teo kore peke te whaipa whakatatala doa kore ngahe koe malai no toka whai ai ki oko mo whekumi ki he ako kai ai he malai o filosofia lotu kai he tawhako o kawenga o tui pia mo saini sipe koe ako. Koe tunga kui ai ki oko whatoro koe ni hange ko kulau koe taim ko toa pe kua usia tangahi mo ni mea o ku lahi pe ai mapuna hake pe koe o hake koe ngahi whakatau kau fo o, ngahi whakatotolo fo o, ngahi ola fo o. I ta whaki ke he pe o whanonga ka malai o ako. I he mo ta whaki roa ta tau pe i he ta whaki o tui pe koe seis. Pe koe tau koe lotu ka mai ta whaki koe o ako pe koe sainisi pe koe tau talanoa i loa koe talanoa uhinga pe koe reason. Ko tui koe tūnga ku whai au mega uka mata ke whai ai sio ke ngahi kakai, ke koe ngahi kakai lava bea i loa a pita i he malai sai nisi, ka maa o malai o lotu. Me toku a mai pe me kamatanga, me ngahi taimi o kau filosofa i loa kakai tarisi. O a mai pe ke ngahi maha tau mai koni tafi tupu hiri ai peki ai sisu wa mai ai pe ngahi tau mai ki muini oku whai ai wheng ki te ilo lahi angi ki kakai na nau hangu whata mai ai ngai kawengai ni na tau pe hama tawhaki whata was tawhaki o ako ako tui mau ko ki eria pe ia ko lava o whai hano whakalawara ki ai Professor Powell o kua o ki ai i ngā ue mo ki o koko whahoko ka nā nau sio e anga o nau sio ko i ngota whako ni ngota whako pe iam taha o ngā wheng ngā o whi awa aki pēna whi whaka mooni aki ko tui mahalo ki ko ngā si pe ia te kamata ki Powell kai tuku malo. Malo pito o filosika pia kutui koe kawenga maho inga au pito eni i he tato e hoko atu koe ni o ki whaipea i ho whatotolo. He koe kawenga o ku tāla ngai, he?
pe ku tālanga ia he mala e ako ai whikau aki ai lotu moe ai tui moe sai nisi a e nā whikau aki pia moe tawha aki e nā whetokoni aki pe whaitatau aki mo e nā ke o ku tālanga i lo ua mo tala noa he ai a koe tāla noa i a e nā ke he pea pe e ni o kuna whianga ngai mo whepaki pea mo tala noa i a e nā whekau aki pea pe e ni na whepopo aki hange ko ia ko ke hanga o tau ka vei pea koe mea ku maaria i koe maaria ho anga o mai e ngai uhinga mo ngai whamoni mei he filosofia mo sainis mo ngai malai ke pātoro aki ai ngā ua ke whai he filosofia pe koe tau hau ke filosofia o e lotu mo e filosofia o e sainisi he koe mo fui waalalahi au whai aho ngā ue i he filosofia pe ke umalai whikaukau ki lo sika pe mo e tau whainga tala noa whauhinga whakaukau mo wawanga whaitonga ka kou whiawhia koe tā fofo porokarama ni ke tau ni pea o ku mahina mai koe kaweinga o ku kei whai atua i ho ngā ue pe hange pe koe ta whakatala noa i ki mua ke whai e porokarama o ku ke whaam ke ta hoko atu pe kaweinga e tui mo e sainisi pea moho o tau kawe moho whauhinga ka tatoki liliwa tu ki a kaweinga whikau ka waki pe i he ta whanonga atu e kau ni ka te whafokat ka te koe ke hanga mua o te ki whakawhai ke hei mai ange pea mo whakamahina mange na ke mo e na whekau aki a e tui pe koe lotu mo e sainisi mo e ako koutui na ke o sta anoa pe ki ai i he tau kōsi mo e tau atu koe ka koe o ngā koe tau ka whanongo e whainga te nau mea mai na te kai ke nau mamata ta ngai porokalama ki mua ke toi ki hanga pe o toi whamatala define mai ai tu ai sainisi moe pe moe tui moe na whikau aki pe ka pau o ku iai hana u ke vahe mai mako mea ko whito ka ngā ke kamata mai ai malo Malo pito Professor Powa ko tui mahalo o hange pe ko katala noa na swaite a katala noa ki ki mua ka te to ki whakamana tupe ko tui ku foloa si i ke te whakatala noa ki he pokalamani ta mo e kawenga ko ko kawenga la ko ni he filosofia lo tu o kui ko malaka ni ko tui ta mo mo ako pe kui ko faith mo reason pe ange ko whakalala we na kamata pe a me he ngahi taimi ki mua i he ngahi kau filosofa i lo o tai konga ki mua he taimi o sisu na o mai he kau filosofa na na taha whakau tani e ni na pehe o ku toko taha pe ai tui pe ni na pehe na alfa taha pe tui pe mo lotu pe mo e ako pe ni na pehe ko e ako ata pe tai kau ki ai pe i ka ke kau ki ai ka i he anga ko whakatala noa ko e tawhaaki ko o e ako pe ko e sainisi pe ko e reason o ku whakautinga ia ki he tau pepe ai ko ia tau o tau ilo i ngai a ko ni pe o ku whaia ki ana hi ngau whakasai misi koto ai ko ia hanga i whakakau o mai pa whaere wa hano whatotolo pa whaere mono ngahi tesi pe ku tau ko experiment mana test o taha to o to tol bete to lahian o na ma me ai ola ko ia e na pehere ma ko ola ko ia pe evidence pe observation sainisi ai pa ke tau empirically verify a me ko ka pa ia ka venga
o pau ke tau hangi o whakatonuhi ai ake tau whai ngai whakatotolo, o tau whakamo ni I pau ake ai ola whakatotolo, ko whakakaukau ko ni, ko mo ni ia, pe ko I kai ke mo ni. Aia ko ngahi principle ia methodological inquiry, pe ko tau whakatotolo, pa te tau lau lewa maa wai hangahi mo ni mea. Pe ko haa a elia, ka whai ake a whonga o whakatotolo, ka me tese whakasaya nisi, I anga e naui. Aia ko ia kuigo ko e ako, pe iai, pe o nau pehe, ko hangahi whakakaukau, o ku tau ma, ka tau whakamoni, o whakatatau ki he tau experience, ko e tau ongo, pe ko e tau tui, pe I tai lahi, mahalo e tau ene malanga o filosofia, o tau hange pe o whaihono whukotutu, hano ngahi taki men, pe a tau whether pe ko e detective, pe ko e interactive argument, kam tau whukotutu pe ia pata tau mai whi monita e whaihono te si whaka sainis. Aia ko e anga e koe a whakakaukau whaka in general, whakatoko lahi, ka koutu I ko tai lahi o ku ia te ia peo kawe I hono whakaikai, ta whaaki ko o e faith, ko e lotu, aki te e nau e whakato mai o ku kau pe pe mo faith, mo religion, e tai mahi I hono ma ape o a upe ane ko whakatawe tohi a sio ne, o tā mai a sio ne. Ko whai ko tai ngai ko ni ko hinga ke mo tui, ke mo ilo, ai kon to whareta, ko ate ngai whama whoni ko ni, pe ko ngai evidence ko ni, o kawai pe mo no tohi, mata I whaka lai tohi I he scripture, pe ko te tapu, o ne talapai ai anga, ai whounga, mo hala whanonga, te tau whanonga ai ta whake o loto kai sani, ke au ki he mo oni, pe ko kawenga mo tā mua, o loto. Ka koutu I mahalo ko e ongo ta whaaki ia, ko e reason o ta ho te si, pa tau siri whakasaya nista, I tau awai ngai ako ni, tau whai ngai lepe, mo ngahi whakasaya nisi, ka koe faith lewa o ku dipeni lahi taha ia, whakatau ki nau hango whaka uhinga, pe kono tifai, ko tui, pe ko tau conviction, no tau mau ko hinga, pe ko tau o mai, pe experience, pe ko tau tui ki ai, e kawa te mono whao ngahi argumentation. I te lawa whakamoni, au I kai ke kawai a tolo whakasai nisi. Mahalo Paul Valu koe ki whakauhinga pe a lawa o atu whakata mo reason pe koe science, pa mo faith mo religion. Mahalo. koe wheui pente o atu whawhilasika ke wakaian ke whai hao tāri mai ke kanaki pe ki he ta tātālanga. Koe oku mahino mai eni I he o tala noa ki he reason oku ke pehe oku whai e he atamai tō e tau whamamawha I he atamai I he uhinga I mea I ano whaka uhinga pea koe tui rewa o ku ke hanga whakarea o ku koe me tō I he whakalau maari spiritual kaka mea koutokanga ki ai ke hanga mua o toi ki whakamahino mai ange aia koe tūrewa ai tui ia
o kui kai whakahoko a kia ha uhinga whakaata mai pe ko a reason o whakalau maari e pe ia. O kui ai naha whatongia ai o e reason pe ko whakauhinga ai ata mai. O ange ko o talanoa ko ia ki he reason whakauhinga ai ata mai i he sainisi. Ai a koe tui o ku ke whangape to i ki ala mai ange. Koe tui o kui kai ke aha ata mai ai pe o kui ai pe ata mai ka ko hono konga whalau maari pe koe konga whalau maari o ku ke heia me he konga whakata mai. Mahalo pe o mahina te ku whehu ia. Ia. Mahalo apito e poval ko tui, mahalo koe whakakaukau ta tau pe na ia o ku whetau laki pe mo kai ke he i hala whanonga ta te whito i e malakon ai filosofia. Kai tātau i he hange ko ngai whakakakau o mai, au ta ilo pe taimi ko toa pe i taimi no uliliu pe whakauhinga, pe kia te au o ku tipen pe me he tawhaaki pe sio mi ai. Hange pe ko lana nai, ko ko ai ko sainisi, o na tala mai ko tui, pe ko e faith o ku tanto wharea ke te mahinange una pe he blind, o kai kia hawhainga, ai ko ngā pe he blind, o kai kia hawhainga, whakatotolo, whakasainisi, ke na hango o whakapapau, pia mono confirm mai, koe foi moonia. Ka hange ko kulau, ko whakauhinga ia, o hau mi he anga o fofonga mo ta whai mata o sio mai koe, ai ni ihi me ta whaaki koe a koe o sainisi. Ka koe taimi ko uwhai whakauhinga koe ki he kakai o ta whaaki koe o faith, o nau tala mai hange ko kulawe ka ane nai, o i kai ke te he koe uhinga hange pe koe ni, lea mo te tau alato bi ai di koe ni una alato bi ai whakakau o mai, te nau ke whai pe ngai whakatotolo lahi, lea mo o kai ke whai i he lepi, ke hange pe whantolo ni kau sainisi. Kau nau whai ngai whakatotolo lahi, o fau i ngai whakauhinga mea hange ko kulau ane nai, whakafilosofia, o nau ngau ea ke ngai akimen, na furutu e nau argument pana hangre o tala mai. Whakatata pe koe faith pe koe tui ai toko lahi ngau pe he ko mani na ai whahinga mawhai maalunga pe la pe tau whanatau pe koe o tua na ane whai hono whau. Kono uhinga na perfect conclusion ko ia e nau ilo hange pe koe whakakaukau ngai tui kai Aristotle pe mo Palato ngai taim koe na iai te ko nega tape mamani na cost ke hoko mai ke no existed pa ko time ko tape o tau tala noi ki a cost o mea o pa ko tau tala noi ko to tana ne whaka hoko ai for cost ko ia pe ko to taha ni hango fai for move ko ia kai ke na hanga to tala mai ko o tua ka na tala mai na iai a ma fai to malunga ma fai ko tu ai a me he materie o hange ko ni ka pa ko mama ni to tai outside ke nango fai e i whata tongia ko no move pe kono course ke hoko ngā mea koe ni. Aia i anga ko e ku whamatal ko te saini si kei whai pe e tau whakatotola to ai whamore more ai ka whako o e faith pe koe tui pe koe lotu. Ake e tau whai ake e ngai whaunga whaka filosofia koe tau hanga ti tius e tau ngahi aki meni o tau talamai reo ka paure ui ai hame au exist pe mo whakaafu ofa, pe mo very complex, pe mo pake simple, pe mo hafu ngai whamatala o kune sange pia involve mai ai a mind, pe ko intelligent behind a whi ngawe ko ia. Sai, ko te arai ko ia i ai, ko tau ngawe ko whekumia a faith o nau ngawe kai u philosophical inquiry pe ko tau kitiu se tau mai haki meni. Hange ko lave ta tahe ngai ko ngai mai jo fatana ke a mi ko tala no ke ngai kakai i loa i historia i mala sainisi na fai ngahi fatongia mo ngahi
e kumi me ngahi ilo mea fo'o lalahi pea lolotonga e nau tui mo nau o mai tai me ni nau attribute e nau ngahi ilo me nau ngahi se kumi me nau ngahi yola no se kumi ki otua ko ngā pe ko nau maa whakakau kau ko ia o ko for mamani mo everything of exist que tau lava o whakamata tu mai pe hange lava ko service ko ko taja hano tupu ta hano uhinga pe vai whakamata la kasi diwa me pe fukulo supo ho whakata pula ke pa over a time whether it's ta ui te au me ia na pe hapa e ware pe ia ko asma tu mai tangata ia me ia ai o hange ko lau o tau arrive pe mo ka kai ko na I he ta fa tui I he na ngahi mo ni mea o fo pe e fo onga o se kumi a mea ko whahinga o se kumi o ke ka na whai a na se kumi whakata mai whakapoto na lava arrive I ngahi conclusion ko na mau o hange pe ko whakotolo ai kau sa disi ko ta fa ki o recent I he nau ngahi le pi o nau arai. O kuiai pe o palo pale ma loua, te wanga te tano kia muiai, o kai kia ha pehea ki ha ma alunga haki te tonu wang, o kuiai pe na ki vai ana, o kai pe na mamala i anga. Malo pito Professor Poma. Malo pito ma filosika pe aku whamawhana pito o tātara noa mai, ka koe inga ke toi maala alange ai fo I kawenga mahu inga koe nipa ko whaambe ke toi atu hawhe hui. Kai ki mua ia o ku mahino ka te au ho fo I whakamahino. Ai koe whakamahino koe ni ai whelawei ai tui pia moe saini siku ke tok tānoa. Kai koe ne mahino ka te au I ho whakamatala. Koe o ku ngāwe aki pe ai whaunga koe whaka filosofia ke whakatotolo koe ki e tui, I e tapehe koe teolosia. Pe koe na ke he koe ngā koe angai whaunga tesi, koe tesi. Ai sainisi ke ne hanga o experimenti ke ne tesi ha mea. Ka koe hange ko tala noa koe filosofia foki oku ke he pe ia me ngā ue sainisi ke tesi ia foi whakaukau. Ka koe e ne whaunga hange na ke tala noa ki ai koe detective pe moe inductive ai koe detective koe tau sio ke a foi whakakaukau whakaloku fua o malawa ke ne hanga ka toi hangahi te whitoi whakaukau. Pea koe inductive, koe tā noa pe koe ngā koe kau mamata. Koe tau sio ki ha mea si e fihia o malawa ke neanga o mai ha fo I whakalōku fua o whakaukau pe koha mooni o ha mea. Aia, koe mea rewa kou maino ka te au o ku ke pehe koe tui, koe kumi ke tui I he teolosia pe he lotu. O ku ngā hoi aki pe ai whaunga wha filosofia pe moe pe koe sainisi rewa ta whaketaha ai tala noa uhinga o ngā hoi aki whaunga wha sainisi I e fwoi tā noa koe ia koe mea koe kou maare iai na alake ho tala noa o ke tā noa whakatata ake whakatupu koe ai fwoi whakaukau ne kei ke tupu whakawha pe pai exiteni pe koha hoko whakatū tā maki fo I mamani mo e whahinga tangata mo e mea mo uiko tope. Kana ke hanga o me whakaukau koe me he tui na e whao e he toko tā o ku toi mawhai lahi ang hange ko o toi o mai koe koa fo I mea pe e whakaukau pe he tui ka koe whakaukau o ku tā noa ki ai Aristotolo mo Palato na tā noa ki toi ia I e whahinga iwi make pe ko hai e toko tāko ia oku ikai ke ngau ia mei mui mei tua pui ki ono whatupu foi mamani aia koe mea e koe ko whietala noa atu ki ai ko whietala nake atu ke toi whai moha toi hulu pe toi
whakaiki pe ai foi whakaukau maho inga ko ia. Ai a koe whakaukau whau pe, hange koe ni. Ko sai ni si tala mai tene tesi e foi mea ke lava ke tau mao hano mooni. Pe hange pe ko tala noa nai koe taimi koe ke tonu mau pe ku tesi atu e tako nau ilo foi mea ka ku toe foi mea. Pa ku pehe rewa ai he ku mahino. O ke whatala noa rewa ku kāinga ta tau pea moe tui. O koe e tau tui ke foi mea pa tau whai ato awat ki ai. O ku te kai ke o se mea ia ko ia o ku asmai. Ka koe mea koe kou toka ngātu ki ai. Koe whakaukau mahu ingani na ke hanga o talanoa i na ke talanoa ki ai. Koe tui, tau tui na ia e toko tahna ne whakatupu e mamani. Ka hui kai lava e sai nisi o te si i foi mea ko ia ke mau e toko taha ko ia. Ko mea pe koe e alo e sai nisi o afe ke ai, koe ne pehe, koe ne tari foi tui ko ia. Nege he kai ke lava ha tangata, i o ta wivi whakangatangata fo tangata, o whakatupu a foi mamani, e malawa reo ke afe rewe sai nisi o tari ta e te si ipe. Na e iai e toko taha, koe ngā e koe ha, he koe foi aki meni filosofia, pe koe foi aki meni he teolosia, o kui ai e toko taha, o kutoe lahiange, pe iwi lahiange ke ne whakatupo, e kai ke lawa tangata whakatupo e foi mamani, tau o sila whakangatangata, au tau ata mai, lau maari e mo tau wivi whakai ngāwe, ka koe toko taha, whainga mua hao tala noa ki foi whakaukau koia. I e tui, o ku tau tui pe tau toki e, o ku iai ai o tua, pe iai toko tahna ne whai whakatupu mo na ngāo i tau tolu. Ka wikai tari he sai ni si he o hinga kua pau ke ne alu e ne te si mo e ne experimenti ke a o ke toko taha koe. Ko mea ko kānoa kai sai ni si ia, mata na e iai e whakatupu, he o wikai ke tau lawa whakatupu e mea koe. Ka koe pehe koe ke ne hanga te si i pe o kuiai ha o tua, pe o kuiai ha tāpe, o koe ke lava e sai ni si ke ne folai mai. Ai ange mua ha kala noa pe o kumalawa pe he sai ni si ia o tesi ia whainga whamatala me he tawhaaki ai tui mo teolosia malo. E pe koe whanau mai pe e wa filosika, Joe? Ue, koe haka e whehu i whamore nei ki motu mai Ia, koe whehu i ke whai mua whamatala i fui whakaukau koe ai koe nei tui kau pe Aristotolo mo palato ai, o ku iai ai toko taha whakatupu. koia. Pe o ku lawa ke tau wa o tau tolu ia o tau whakapapau ia i he tui. Ka hui kai ke tau lava tau tolu me whaka uhinga e sai ni si ke tau wa o whakapapau i o te si o ku iai ai toko taha koe o tua pe koe toko taha whakatupu. Ka ku malawa pe hange ko taha noa ke tui e sai ni si ia o ku iai e toko taha whakatupu ko inga koe wakai ke fufoi maamani koe ni e kai ke tupu re whanua mai pe. Pe tupu mai pai extend koa whakatu kāmaki. Aia ke hanga mua tala noa i, lava ke alu e tuia o kia e mea koe he vani. O kia e mea koe o tua. Koia. Ka hui kai lava ia tesi he sai ni si ke pe koe ni nai whai whakatotolo ki he vani. Koe ni nai whai wholai mo o tua i he tesi e sai ni si. Hanga mua o toi tala noa i ange fo i fihi koia. He? Meho whakakaukau. Malo. Ia. Malo. Mahalo koe pea uluaki ia ke tau o whai sio ki a koe whakaukau huna o mai e Aristotolo ka mo Palato. Pea pehe begin ihe e o kau filosofa ki mua. Ke tau kamata. Ange ko Epikula koe kau tamakane Stoi. Katoa Timokrita. Nā kei ka hawheu ia e nau tō, nā kei te wheu ia ia. Ko whakakaukau ia nā tāpia, ko nea ko tāpia o ku exist, nā iai hono ngāhui, te kai hā hono whunga.
ka i kai ke tofi ia ia. Ata ola tu tau shato ia i mahari, o ngeo skinwalk pe ia na iai a nima intelligent mo a mai poto ke ne lawa whai hono architect mo na tofu nga ia. Aia ko whakakau kawe na hapi mua pena kai tofi ia ia. Na ngawe lahi ake Aristotle, Plato, ai whakirea kon kono kos mai ha mea ke existence. Ko hono move ma mea ke he existence. Pea i he nau whakakau pe he, pena nau whakafoki rewa. Ka pārewa u whia mau ha mea ke ne hango whakatupu mai e, ko hainga ina ne whakatupu anea ko ia. Whakatapau ke ka pau tau sio. O koe whare whaofa i longa nai langa. Ke nau pe he mai, o, ko whare ko nina langa ia e tau ka mo Officer Pova. Sai, anau whakafoki rewa. Ko hainga ne hango o ngau, ko la langa, a ki te ki ano whawa e mo tangatani. Ki tau gatu lewa ka tau mai honga atua. Aina nau whakafoki pe he, e ianga nau whiu ia, ko nau whikumi, pe ko hai ai whetuna, e kamata ni ai, a foi uruaki, te ko whiua whakahoke. Na iai ka kai da nau whakakau ka eternal, te o ngata pe aluki mui. E nau pe lewa he kakai di, ko ume ai o sisi mamani, ko ume pena nau exist pena tona ka jahano ni ho nau kamata anga, o nau toi. Sai. Ko tahe whakakau lahi, ko whakakau ngoni ki hono ngāo hi, pena tupu mai ni ako tā pena, kai tupu mai ni nothingness, me tupu ngā mea something. Pero at least pe ko hatoko taha, pe ko hatoko taha whao, pe hatoko taha. Nā ngāo ia ki unmoved mover, ko move ha mea lota pena whaia he sino ko ni pe ko whitoko taha ko pe ko whakakau ko ni ko unmoved mover. Aika tō taha kai na ki ne move ia na ki whakatupu mai ia. Aia ko ia na nā pe he ki whai mea ka mata, ko tau whakatupu ni lota pena ia unmoved mover, pe ko uncaused cause. Aika tō taha na kai ki cause ia mea ki tupu mai, na ko ia na ni cause ia mea ko tape ki hoko mai ki tupu. Sai, aika whakakau kako hange ko kulana na ina kai ki whipi ia. Pea lere mai reo e whakakau mai ke taimini, a maka pea ke ai tupulaki mai ko ai sai nisi. I mo na upehe mai, na tu whakamahoi mai ka whaki ko na rua mai ke whai whai mai whakakau. O na upehe, na tupu mai a mamania, na upehe pe na kai ka hano beginning o na ia. Na mamania na irai pe ia pa konde ki hano whai ka opini na ko ia pe. Mea pia konge tau expect nei ko mamani pehe, ia ko ia ko ia pe kai ka hano whamata. Te hao peko e whakakau o tuku au mai pe, ke ile leo mai pe ke whakakau na eternal la mamani, mo whakakau na iai hei tō tāne na mo whai hono architeki, mo no wha o mamani, ki ka matapa tuku mahi mo reo tāna. O a mai reo ki he taimin, ke ngahi konga mai sinduri wanoa, o asia ke kau sai nisi, asa ke aki tangata whai whekau katolika, o ka mata ai mai ki whakakau kau, na iai ki whai mea wiko Big Bang, pe ki whai taimi, mei he noa, a wale pe peng pe ko pa mai o tupulaki mai o tupu mai mea o tape mamani. Hao le whakakau koe na kai ke mahoi nga ia taha ia hai. O hao le whakakau koe ia o toi whaka mālohi i mai e toi tangata sea nisi peta. O hea tala mai iyo, o kui ai whakakau pehe. Ai tawataha koe na tangata astronoma i loa ko Fred Hoyle na mai tahi na tahi mawhare mate kau af mata. So ni hau ia pan hau lima te whakailo ngā i mai ai whi whakakau koe ia ko Big Bang. Na iai whi Bang ia tupulaki mai ai nuka. Te taini sipe nei pa ni koe whaka ikai ipe. Ia ngira wha ikai ta mai na hala whakakau ia koe ni mai o mai hei. Tangata whai whekau pe koe ni tō pātere. O whekau kia moi Big Bang. Sai. Kau haawai ki he konga ofi mai ki konga loto i Senturi wanoa. Ko asia ke lewa kau tama Chinese astronoma. Ko kamati na wha ngahi mea ngā au e whakaata o nau lawa sia o te mama atuan. O nau sia lewa ki he ngā unu koe ai ngahi ngau o he wani pe koe tau pehe koe whetuu ko e ngahi maka, ngahi palanite, ko ngahi solar system. Ko nau ngā unu o asikoe pe uniformly o nau ngā unu ki tua. Si tamu ka pate mo whatawa tamu tauria ki fwoi maka
i hakane vai, te tau sio ke mea ko te ke hino rip, alu kotoa ki tua. Ta tau to whea mo sio ko e kau Chinese ko ni i he tamako Edwin Hubble, ana ne whaafu Hubble telescope. O nau sio ke ni ki mea ko toa piu pa unu ki tua kotoa. Ngari na ia e whiwhitu e tahange ko ulau ko te liko ia floto mai o toka mari te tau sio ripple fo poto poto na auto. Ta tau to pia mo mea na obse i kau Chinese ko ni. Pia nau hangare wa ti tiusi ai. Hange ko whamatala o kai ke lawa hata mea ko ni whaia he wani mama atu. Na nau ti tiusi rewa ngā oia ke philosophical system wani. Nau ti tiusi ko uhinga au pehe mea ngari ka pai whakafoki i ngai taulahi miliona ki muyangi. Na ia e taimi na arifo katoa pe na uga ki foi 5 pe ka foi singularity na ui. Ko ki foi 5 point i he taimi na kamata i mea katoa pe. Ko taimi pe na nau tawa noa i rewa ki ai na kamata rewa whai ngai whakawhehui ki he ko haina ne kamata ia. Kai ke ko ufoke mai ki he whakatala noa e pōwau ko mahina na ia ai me e na ni hanga whau ai ngahi mea katoa pe. He tau sio pena tō lai ngō molo anga maheni whakaaho. Wa tau lato sio ngā lima fui pūru tohi i mai aha i ngoa ko e apia ko apfo ou. Tau ino rewa ko e toka ta apfo ou na niango tohi i no hi ngoa fui pūru aka pūru ko ni. Ko e tau lato rutu mai i whare o muwari mai o mulanu kurei. Tau ino rewa ngari ko e toka taha aini wako i apia ko lanu kurei i tonga. Ai ko ngai whakau ko taimo tatu tau sio ke hanga hi mea o ha mai na whai hono ngau, kairo e ngai a tamai, mo e poto, e koe intelligent behind, e whai ngau e ngai whakahau. Ai koe tu au mai koe ngai whakakau, kau koe ni o au mai, kana i asi mai rea kau filosefa mo kau sa nisi, kau tangata na i naka kau sa nisi, na tō matatau ai mara i sa nisi, e taim tatau na nau, ngau e pe whakakau whakafilosofia, o nau sio rewa o nau kamata ke na hanga rewa o ti tius e na ngahi a kiumeni. O nau talabai rewa ka uhinga o nau tui ke whakakau ko mea ko tau pe ue sis mai mai naui. Nau sio ke whakafo whawhau poi ia moe langi o whau o whu mamani mo kono ngahi nau e tahi mo e kalavite mo e hafua pato ope ato i tu a mamani ke ngahi palani ke mo ngahi whetu mo anga nau ngā unu. Mo anga na whau kau. Ko taimi ko na sio e ke ngai mea koe pa nau pehe rewa. Ngari o pau ke ia a tamai maasilane na ananga whao a ngahi mea ko toko ni. Whao mo ngahi la o na tu la. Whao mo ngahi tu anga o mamani. Whao mo ngahi tuavite ke ne whepuke a ngahi vilo holo ke ua whepakpake ngahi palani ke mo ngahi maka mo ngahi wheturu mo ngahi laa. Aiana nau pehe rewa ko ngari ko ui ko intelligent mai mana ngau. Pana na ui rewa e taha ngahi a kiumeni ko ia ko e haka ko whau mehe tatamai o māsilan. Ai hangai ko lau e pōwau. Ko whakakau e na iai ko e awe ngai whakakau e na sainisi ke tō maholangi pa hangai ko whamatala ko e maumai mo na ngahi ola mo na ngahi observation mo na ngahi ola ko ia. O tokoni loa peke ko ta whaki he ko maumai ko Big Bang Theory mo na whakakau ke na sio mowete. Ko toa ngai alu o ngahi mea o he wani. E nau ngā unu ki tua. Na ilo na e whetu na kamata ai. E hange rewa. Ko whakaofia ke rewa ke me hanga o whakatombia. Whakamatala ai. Ai lot whakakarisa rewa whakasiu. E nau te hei he kamata ngā mai. Na whaotoa e mamani mo e a me taini. Mei he ki fo i poini. Pe a hange kokulau. E kai ke te lava kita o sivi whakasai nisi. Ko hono mo ni ia. Au kai ko ia pe ia e ko wau o lai whau a ngai mea kai te lawa sivi e kai ke tau lawa sivi whakasai nisi. Au ilo pe he kau sai nisi ai tono no ko ia o hange ko ni ke tau ano sivi. Whakasai nisi na ia i fu tama ko tu tātui. E kai ke tau lawa tō te kuma no hui pe kai ke tau tapange mo ia o kumi mai ai tu. Ia le pe tau tau ai ko mea pe utau ilo
o kuia ile ke ko lau tu ke hange fonga fa filosofia ko mo fonga pe ta fa ta mai fa ko o kui ko historia e ta muy le ke historia mo tradition mo fonga pe mo ya mala ya ko fonga pe mo ya fa ke fe kumi e a be ke a hon apa de ta fe ba news apa wa me ho ko tonga le mo pe ta fa no ide mo ko time pe ta to fa pa i fa pa to no e mo ni ata tara no mo to ta na ka i ni aga na ho ko tonga e a ko to ta ha ka pe ko ka fa yo ngo ko ka fa tohi a e whaingata ke tau whai hono kia te au, ke tau whai hono siwi, mo tau hango o tariui, a ngahi whaunga a whekumi, e ko ngahi ku kehe pe, a whaunga o whai aki, kehe pe pa mo na ngahi hala whanonga, ke tau au sia ia whai mo oni ko ia, ka tau pe sa inisi i here pi, ka tau pe historia e hena alo turi mui e arkeolosia wako ake ngahi archaeological finding, ke he pe pa mo filosofia ta mo na ngau ke ngahi na ngahi argumentation ke he pe pa ya o pe ke mo ta ha ta pe ko ta ha ta istia ne pe ko ta ha ni lo fa islam ai intervention ni pe ko o tua pe ko revelation o kuan kana to sta fo na experience ya mo mo hange ko e revelation ai ke te au ke tau nofo ke tau pehe ko ton ta hafo nga sai ni si ki te swa sai ni si ke tau pehe ko ton ta hafo nga fa filosofia ko tu e kai ke ni o mai ha ha whakatata le le. A koutou i ko pau ke tau wheseo whak, mo tau whengau e aki. Pea hange ko lau na e whatokanga i tendia, au whatokanga i tendia e he kau kakaipoto, mo kakaipoto ni mala e sa ni mo filosofia, ke na na uskamata ke na na to whakakuru, nga hi whaunga ko e ni, a kau whekom ke faith and reason. Ka na na to whakakuru, ai whakakalas, o whakakalas ke ke, ai ngahi faith ngau e aki, pero ngahi relationship between faith and reason. O tui pe e pou walu au whapeko taria te whihu ina ke whaamu ke taria te malo. Malo bito wa filosika pe o ku maari e ko inga e ko i kaweinga o ku maari e pe mahu inga a no tala noai mo no tala ngai mo no tātala ngai e pe a ku whakatupu a whakakaukau whakatupu whaere atamai ai kaweinga ko ni kaweinga ni a ku tō rai e tau tō ruia tō ngā o koe ke tau whetala noa tau tō ki ai e ku hangi ko o ku pehe o ku tupu tapu ia ke tau kala noa ke kaweinga ko ni ka koe mahu inga koe ho whakatotolo ki he tui mo e saia nisi pe koe lotu mo e ako pe koe whakauhinga ai whakaukau mātuunga he whakauhinga mo e whakaukau mātuunga he tui o ku mahu inga au pito i ngā aue koe au ke whai koe apa ko whiwhia pe au ai pa ko hanga pe o whakaukau i ngai wheho i pe ma ngai tānaki e kaulelei ki o toi ki o whamatala mo whatotolo i he kulawe i e pea moe mea mai a nau tole kakai na mamata mai pa te nā mamata mai ke polokalamani e koe ko tui koe ngā koe tata i wāte o at pea fwoi whehu e tā pea ka hiri pe ia pa te tuku atu ke whamā popo pa ko tui koe wheunga e ta polokalama he te tato e polokalama e ka hau pea pe whai e tau pe nolo toko whā i e wika au ko wha ampe lava pe he teknolosia koe ni e tau sistemi pe koe tau misi ni e ne whahoko ka ko fie tuku atu ai whakaukau ko lahi e ngai whehui au hau ke wata mai ka koe ngā koe tau tāi wā pa te atu pe ha te toko pe ha whehui e taha ke toi hanga o hulu mai ke hanga o hulu mai ama ke tānaki mai ai ko i ngā ke me mai kai kakai mo mao e pe whakatupo e pe ai tupure kina ai tau whakaukau mo e whaire ho tau ata mai ko whehui e ua ka te tukulo ua tu pe ma lai u whehui ka te uto me pe whehui e ua koe ni o ko hanga nge pe una whikau aki ke nā lava ka pate ke tāri pe koe whehui e tā pe
Whiunga usai pa kapau te ke lawa peo wha tala noa ke o whiui lo ua. Pea e whaka o whae koe. Malo. Ko whiui uloa ki koe mea whoku ka tala noa ke ai koe pehena e toko taha pe ai whakatupu. Pe tala noa pe ki ai a palato mo Aristotelo isa koe toko taha koe foiivi o kui mui. I e tua o universi pe kui loto pe koe ke ngaue ia. Ka ku ngaue moli liwe mea kotoa. Na koe hinga fuke tala noa pe ni fifiri Aristotelo so la tes mo palato. Ko ngai na tala noa mai ka o filosofia ki moa. Ange ko tales pe mo Heraclitus mo mea na nau. Hanga na tolo fua hui ai foiivi ko ia. Kana kiki nau ai na tuke otua. Na nau ai na toria ki tamai tare ia koe foiivi a koe ia koe vai, koe water. Ke i alupe ki he substance e taha. Ke foiivi e taha. Pe ko sola te sine kala noa ia ki ngā hivi whakalangi o e cosmos pe moe. Pe ne arui fo ia pe he koe kia otua ia. Pe koe kia foiivi pe he ia. Nai maari, ka koe mea koe ko whela vet ki ai. Koe tala noa kone o kuke tala noa ki ai, mo lotu whakaisiani, mo ngai lotu ngau tui ki o tua e taha. O ke pehe koe fo iivi e taha, o kune whae whakatupu, pue tau pehe koe o tua o i karistiane, mo i kakaisiu. Pe o kulahe uivi, hangi koe tau kawe ani i, o kulahe uivi, ka o kai koe fo iivi, pe koe fo i o tua, au tau pehe pe ulahe ngai o tua. Ko whiui uloa kia, ko whiui ua, ke hanga mua mai hafo i whakakaukau, pa ke hanga to o mai tui, mo i sainisi, foi whakakaukau in particular, tau pehe, ko he vani. Pa ke hanga ta pehe pe ta aia he vani, pa ke to o mai tui mo i sainisi, kena o mai ange e natari ki he feitu ko he vani. Koe tui makatuunga he tui. Whalau maari e. Koe saini si te ne kala mai une whiea o ke foi feitu ko he vani. Ka ke hanga mua toi ki whakamahina mai e whaunga whewhe e na alo ki he vani. Pe ko whe mea te tau mui mui ki ai. Mahalo mahino foi fehu e ua. Ko fehu e ulaki pe ku taha pe o tua pe o ku lahi ange ko ngai tau kawe. Pe ko fehu e ua. Ua whawhewhe e tau kala noa ke tau alu ki he vani. Alu e tamatui i he tui. Mo i whakalau maari e alu e tamasaini si ko e kumi pe ku ia hawheitu ko he vani. Whawhau ke atu. E filosofia. Iyo. Samore mora te aga haka whiula ki po wau kataki. Okay. Koia. Iyo. Koia. Okay. Koia. Iyo. Si pe na pe a kataki. Naionga tu pe kano ha? Iyo. Malo pito. Malo pito po wau. Ko tui mahalo hange ko whakamatala. Ape o kai baha ka.
feu fo ia he oku mo ni pe he ku oku ni na hi tui ta pe pe ta ta pe ta fa ki pe tui oku osi ke he pe ki ai pe nga hi tui oku ka monotheistic na ta mai na to ta ma te ape o vai ka mani na to ko o ka tu ri o wa o ka se ni o na ta la mai ka benefits pe mo ala te ki he pu ko na hi o tua pe na hi ni I na fai hono fa o ka ke te au ka pate tau to ki whaka fok ri pe ka tau whake whaka ke eke taim ko tau tala no ai ki he whaka kau o tieti pe o tua mahalo ka taim ko tau sio ai pe na mo e dictionary pe ko jo pa le ka ko tu o go whaka kau ne o mai ko I hanga tau sio ko tieti pe o tua ko to ta ma fai o lunga andi ko fere ko ni ko malunga ta ko poto o malunga ta o malo o malunga ta me ako ta pe whaka ak mo o tua ko ni ana o ngahi na tula mo ngahi na mo ngahi etupi na mai o tau potu ta ai ko whakakau pe ko definition ia o tieti pe ko o tua pe ko first course pe ko primal mover pe ko unmoved mover ai ke te ako time ko te ba whakakau ko ia ka pa te tau sia ke ta whaki mo tau titius whaka philosophical he kai te malawa ia ke ua e ka pare te ke ua te ke pehe mai ko hai ana wau ki preitangi ke mo meniti pe e tau lava ke tau aset o ku maalunga ngata ia naua o reduce rewa tama ko vai angi o kai ko o tua ia tau pe he na malo ta tau pa ta tau sai I he tau tara no ko he losika in order ke mau ha me au te ke po pau pe ke ai hona fai ke ke tau tara no ke ngai ma nga tau pe o ko ngai ko ki ma hanga ta tau identical twin ko pau pe ke ai mea kene hanga o whakawhai ke hei ai o mahanga ko ia. Tau pe he pe I he tau unu ke sai nisi ke o toko ni mega tau tau. Na mai sai nisi ko tangata ko toa pe ko whaamai ke mamani ia e mea ngahi mea ke o kai pe ke a taha o identical loa. Ai kawai fingerprint ko e tiena ko ai print ko ngahi nau ko ia mo pape ke ne whakawhai ke sai tau whoka ke tānoa ke o tua ko mo meni te pe o tala mai ko o tua e ua te tau whe kumirewa ko pape ke ai mea ke distinct pe ai distinction ai o ua ko e nā ka pahe kai te ke lava o aha whai ke he ke nau e te enu te e osange na tatau pe nau na taha pe nau ai before I identity pe nau ka ko time ko tau tara noa ke o tua ko maximum good ko maximum power ko tau whangawa ke ai omniscient ko omnipresent e o tua o omnipotent ai ka ngai malo tau tau putaha e whainga taika ke tau lawa o mao hato ko ua nau tatau au pito so I he tau tala noa I he loska te tau lawa I o whaka au hake ko pau pe ke taha pa I he ne pehe I hanga ko e ku whaka kau ko ianga ia tui ko tau pehe pe ngahi o monotheistic religion au kawai Islami Muslimi Kristiane Siu Kia te au ko whakakau lewa ko ia ka pau tau mau a whakakau ko ia te tau lawe o whakawhai ke lewa o tua o ku makehe ai. Ka toi toko taha pe e toi ki mau lalo angi ai ko tu e kai ke tau ia ke o tua he kai ke mix in pawa pe ke mix in ofa pe ko mix. Ko hange ko tau sio ko ke tau describe ai o tua o Kristiane. Me o tua ko ai kau siu. Ai ke te au ko mau ko fe whakakau ko pe a whakatau ke ana ki fe ko mi te tui rewa o ku kai ke lahe ka o tua na na wha o mamani. Ko tui ko whakatau ki he ai whakatau am he ngahi lau ai tohi tapu
pe a pe ke ngai tohi tau pe ngai ui te toi tapa ngai saske kawa Islam o una tala mai te o taha pe au sai ko mea ia le nia ko tui una o mai fai ke he ko ia nga ko i tau hango o whaka uhinga i mo tau whaka matalai ia mo tau talaki o tua ko tau tui kia e talaki muslimi ko na o tua taha pe ba ko ia o tua ia ko ana le fatua mama tala le aga ngai claim ke pe mo ngai counter claim ia te au ia ka pau te tau sivi ko pau pe ke ia ia fai toko taha ia na tolu e tonu te hange ko lau he ka ke tau lava ai lao ko law of non contradiction he ka ke tau lava tala mai o tua e karistiane o tua pe ia o Islam aki pe ai whakakau ko ni ko tau whaka describe ka na wa una ke ko e na whaunga o ke pe moi ngahi nau ke pe o tua pe ni ko nga ko na ke he ka ke tau lau to tala mai ko o tua tatau ke tau contradict pe tau pe hala ia sio ai kana mata filosofia ko me mama i ai lo ai lao ko non contradiction ke tau tala mai ko o tua ke na tui ke mea ke toka te ni ke whakakau ke na tula mo ngā ke pa tau mai ko mo tamata tau pe ai ko tu ia e poualo pa ko whao e mamani ia pe ko move ko e mamani ia na e whao pe ia o tua ta ka ko e mea lewe nete ta hoka te ai ke tau whai tau whakatolo mo tau siofi ko hai o tua ko ia ai ngi where pe ngai claim ngai siasi pe ko ngai leasing ke ngai counter claim ngai siasi ke ko e mea lewe hoko ko pale ke tau ave na tolo whai hano tesi hono sivi e lawa lewa ke tau sio te ko hai o tua mo o ni ko ngai kai ke malawa ke na mo ni ko tua mahalo ko fihe ulaki e po wa ha ki fihe no wa to ki fa manap mai de fa mo mo ka tari no wa te oh sai malo kata ko mana tu pe ko sakamata la ko ki he anga ko ai fong ai sai nisi ya mo fong ko ai faith e anga ko na ilong hevani o tu malo ko fehe i ki a te au pe o val kono phrase mahalo pe kono validity of he ui o ku kai ke mahino i kono uhinga pe he ko sainisi au na ostinai pe no tolo ku yaha me he ko he wani ai o ku ko kau sainisi ko o ku kau pe he ko o ku nau to e karistiane o ku nau hange o ngā e aki e nau tui lotu pe ko nau fe ke ngā ue whenga aki le rei pe mo nau reasoning ta te nau lava le vai ke whai e whai tūtuni ke hanga o e nau whai whanonga ki he vani pe ko mo i tangata ka ko tui mahalo ki ha whakakau o wata ke ne whai ha whekumi whakasaya nisi ko tui ka ngai whekumi whakasaya nisi te tau lava whakahako ai ni pe tau toka whakota ni tau ilo masilange ki he kosmosi tau ilo masilange ki he sino tangata ko nga ko tau aule tau to ilo ke te la lahi ange te pape ni he kau sainis la ilo kau sainis na nau sainis o mata kau e to ta sainis ilo ai Amerika ko ai se na au pe ne au ko ne sio ke ti te la ko o masi la ko pe mo complex ko no fa ko o mata mo no malo mo no i mo ne fenga pe fai tu ni reva mo ne conclude e kai ke malava ke hoko ia ke hange ko lau ko ai sa ni si pe ko evolution o ko natural selection ko mutation na pe ia lahi fau a complexity ia o mata mono fa ke pe ko hame ana tupu pe ia by chance and necessity and pe ia have to be a mind intelligent behind hono fa foi mata ho fa mata kau mata na sino ko kau tangata na mata tau i kata mai pe ko uto fa mata pu o nau wa pe ki ha pai na conclude ko nga ka ke no la fa mata la ai anga ke
ke nau ngau e ka evolusio ke nau whamatala i fu masi la whau pe ono mo whau no whau ngai koko konsino. Ko mea pena na ulona ia intelligent architecture pe ko mind behind no whau pe sino e tangata. Ka ko mea koe ki he whakaukau koe ki he whai whanonga ki hange ko lau ki he wani. Ko tui o kai ia ha interest pe ko tui ka pau ia ha tō taha o ku i tawhaaki o faith ka me whenga ke nanga o calculate whaka sainisi a he wani. Ko tui ko i whakakau kau e to e whaingata ane. Lotonga ko ni o si mau pe e ngai whakamo oni lahi whau wheka o aki pa mai ngai ilo whaka sainisi ko mau he taimini mo e whakafo ofa no whau o e mamani whakafo ofa creation o tangata. Ia te ia pe me sano involve mai na iai intelligent design i ngai mea ko ia. Ai pa ke taha ia ngahi argument e toku ia o kia a mui ane he ngai pokama hako mai. Ai ngahi argument ngai o hake e kau sainisi, ngai argument ngai hake kau filosofia, ngai argument ngai o hake e he kau kai kou nau tui i he piki ki ta whatu e whei. Ke lava ke pou aki, ke lava ke whakamalohi ia ke aki e tawha aki, ke ko e ria mo e malae o nau whai hono tuuaki, ke nau whai hono tokanga iki. Mahalo koe tari pe ia po walu malo pito, mau whai amari.